Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Hit ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Nga lamangan kayo, numalpas kayo amangan, aginaw kayo ha. Gaputa talaga na bambanugak anapan nakitagad. Ay, Wala na. kat tinalay nga amayo. Sa dino ti ayan na. At di balay dangkal ni store nanang. Anya ti aramiden na ijay. Agay ayam da iti Ches. Anya. Di pa ilay may kumamot nagluto, tawan lang arudin ti aramiden na. Wala nga rod, anang. Da kami ka ni ading, katnapan kami ijatsyendaan. Naglako kami itinatang ni Nana Petra. Uli anda kwarta mi. Adan tubalon mi intun Lunes. Kasta, birhin niya anak ko. Nasaysay hatin no, nasa lukag kayong agkapsat. Tulungan nyo ti bagbagiyo. Tano di kay aggunay, ay sos, awan balon nyo ang mapanagadal. Apay ti tatang da junjun kan Rico. At damot trabaho da. Amo yung mutunte amayo asadot. Iso ada kayo, di kay agsadsadot ha? Agsalukag kayo, tapno di kay maawanan. Wala na. Malamangan kayon. Saan yun nga urahin tayo amayo asadot? Ibusin nyo kit din deta si daan. Makamunto na agluto iti si Dana. Tagungguna na. Sadot mo't nga men. Oh, adto'y titangdan mo naglaba, Marcelina. Agyaman na ka. Ayaban kan tumanan no adda ipalabak. Ay na, agyaman nak Susana. Alakot. Ikatang kumutlangan dito istor mo ato itangdan mo kanyak. Ay kat sige ah. Ikanak man lay ti talong nga itlog ditan. Inam abokol alongganisa ken gatas. Ala, mabait lang. Itlog. Si daan mi inton madamdam dayta. Sasagday sa kami ititlog ah. Kun sagdudwa kami mo itilongganisa. Ne, upat kayo mat. Rumbang nga upat nga itlog kanuwalo alongganisa. Da kami lang kanagitan nakot yak sida. Puwiran ni Ricardo. Ne, apay ngay adi mo ilakam ti asawam. Ay, makamon iti kanan na. No kayat na tek sida, di gumatang mo titi sida na. Anya? Ne. Ayan ti makan, berhin niya. Awanan na tatang. Inibos men. Kat no nagpasit nga men dya impaluto ni Nanang. Anya? Aba di dak imbatsan. Kunani Nanang, makaamo kayo kanon nga agluto iti kaninyo. Ay nagalasan ti ugali yo. Bagbagi yulat pampanunutan yo. Kastala ti biyag tatang. Tinasalukag, mangan. Tisadot, agbisen. Anya ti ko naman. Hoy! Naglaingan nga uming. Tasong basong batan naktayan. Agluto ak man langan iti kanak. Ay nawon maray. Dayta ti parikot ni Marcelina iti asawa na. Ta sobra asadot. Kakaasin ni Marcelina nga agsal sa lukag tapno sa andang agbisain. Ngam ti asawa na. Ay, agtugtugaw latan. Kastala ti biyag Hay, no kasta ti asawa. Ay, papanawag laangan Isupay apakpakanak. Imbes nga iso timang pakan kanya. Ngam isukit den ti pakpakanak. Kastala ti biyag nga rod, Mari Susana. Adda sadot nga asawa. Adamot na salukag. Sika nga'y maray. Nasalukag ka din nila kay ma. Aywan pirmi Uray nila kay ko Iso talaga asa anak nga agparikaw. Adang agpaiso da ito istor ko. Nga manulaang mat nga iti maganganan siyak dito Sana bali tanagagat ti asawam. Ay wun amare. Gaputa nagagat. Adda nang i-recomendakan ko nga agtrabaho iti maysa nga opisina. Nga uray ti trabaho na kat janitor laang. Mayat day tatrabaho. Itid na pa iti amin asweldo na. Iso ang makaiduli nakmat iti uray pasay. Aywan amare. Kastala ti biyag. Masapul nga agidulin kamot Tapno addan to ka utem no talaga nga agkasapulan ka. O sige, mangan tayon, Junjon, Virginia. Pag isula ka da tayo at alo, to'y linutok. Saan ka di akaraman ni tatang? Saan Junjun? Iso amangan ka din. Ay, darasan nyo kit iti mangan. Amangan no agawin ni tatang nyo, dita ka ninyo.
sa dino nga minti na panan na. Kas iti sigud at damanin iti ayan ti kumpari na apo mapalot. Day talaktan makikakaaruba ti aramiden na. Nasayaat, makita yo, ti kasta nga aramid na. Takno diyo ko na ngayon imutak ti amayaw. Ay, kas makita yung anak ko. Saan nga agsapul iti panggadan na? O kat, kasano tayo nga rod ngay? Ti busbusin nyo ngay iti pagadalan, kasano? Inak makilakla ko iti tsindaan. Oray siya. Iso nga rod ako nakada kayo nga agagawa kayo. Takas tamot nga rod ti amayo asadot. Ay na, ngamang namnama kayo kankwana, ay awan agbisin kayo anak ko. Nalamangan kayo. Ne. Apayasan kaya nagluto, Marcelina? Hawan ti mailuto. Anya? Ay no kayat mo ti agluto, di kita no adda mailuto dita. Adda ka di bagas? Ay kita ano adda? Kita man iti pagbagasan. Ah. Salbag. Marcelina! Oh, Awan mo't karga to'y pagbagasan! ay kat parikot mo dayta. Apay nga ngawan karga to'y pagbagasan! Ay sus, damagam di tabagin ari Ricardo. Salbag ti kastoy abiyag! Kanayon nga agbisin da tao Oy, Ricardo! Amom ti agsaw iti kasta, ngem awan mo't mayawat mo kanyak ngay gatang iti kanam. Tapno di ka bisen. Ha? Ha! Ay na, baka mo kan iti kanam, Ricardo. Tangay di ka mo't agagawa, di agbisin ka dita. Nagadukit nga amo yun? Pumanaw kayo dito balay ko! Awan pa'y serserbiyo at tao mat! Naa! Tanya ti kayat mo asawan, Ricardo, ha? Apay, asino kami itibiyag mo? Da kami ti mangpakankan ka, gaputag nanad kami dito balay mo, kasta! Awan nga rod ti panggadak! Pwes, manipudita, pumanaw kami dito balay mo! Nagsakit ti panagsasaom, ha? Pagkarit mo dito balay mo? O sige! Pumanaw kami dito balay mo! Ne, anya dayta Marcelina. Talaga ka di nga agabang kayon dito'y bakante a kwarto dito'y balay me. Wen aso sana, kayat ko dito apagyanan mi, ta saan mo't unay anailot. Ay, Panawan min tinalaing nga asawak. Ha? Lamutin na, adi balay na. anya! Si kakit di man. Apay ka di ay adi kay agkin na awatan iti asawam. Sadot nga rod mare. Jila agkulkul dit iti rabi iti pagalistuan na. Saan abali ata kayat mo mati makulkul dit. Saan lang? Anya ti ganas mo nga iti kasta klase iti asawa, alaman. Ay, sa bagay. Alo ka din amare, pangasim. Tadi mo ikadakkel ti abang mi. Wun, saan? Manulaang mat nga iti abang na dayta. 1.5 laeng iti may sa abulan. O sige mare, ay na, agyaman na ka. Adayin ta ni Nana Petra anatang nanang, sidaan tayo ka no. Ken, gimatang kami matan kinimanang Virginia iti kagudwat kilo agalunggong. Ipaksiw yun ananang. Ay, katwan anak ko. Ay, imbag kayo pa'y. Ngamjay amayo, ay, jak amo. Sana bali at pinanawan tayo matan. Ala, tagluto ak nga ruden, tapno makapangantayon. Tani, nabannoga ka talaga, napan nakiraap. Siya kung tiagluto nanang. Ala, aginana kayon, taayaban kayon to na nakaluto Tulungan kan manang. Tapno mabibiit. O sige. Win mari Anjay, talaga ang pinanawan ng da Marcelina ti asawa na. Kat agab-abang dan dito'y balay ko. Sadot nga men. Aya, kat no nakitak ni Ricardo akadwana ni Douglas. Mapandan sa makikarpentero. Talaga? When might? Imbag man tay nayaban ni Manong Douglas, kat ado ti kontrata na dayjay, agsasarunupay. When might mare? Nasayaat nga rod ano kasta. Awan no saan nga agtrabaho ay talagang agbisay. Sige, trabaho ito. Nay, nagagit kamot gayam nga agtrabaho, Ricardo. Wen mang Douglas, naamiris ko naragragsak ti pamilya no nasalaw ka ga. Ay katun
Gusto takunam. Naragsak ti pamilya tinasalukag nga ama. Iso ang manipod ita, naggagayot ako, Mang Douglas. Ket panghasyo ko ma, alaan daklat ako mga agtrabaho, no kastangad na kontrata yo. Mangnamnama ka, Ricardo. Basta nagagat ka. Sikalat ta ti kadwa, kadagiti kontrata. Aday ta. Adon tinagat-gatang ko nga basto dito'y balay. Dilata, noodles, bagas, ken adda pa'y nagatang ko at talo ka ba na bagas? Kompleton. Maragsakan laki din ni Marcelina no makita na. Agawid ka ni Jibalay, Marcelina. Nagbalbaliw akon. Diretso itan ti trabaho. Anya? Ibunag yun dagiti gargarityo. Tagsubli kayo ni Jibalay. Naamiris ko ang naragragsak gayam ti pamilya no kumpleto tayo. Ket manipod ita, agsalukag akon. Ikarim day ta, Wen, ikarik Marcelina. O sige, agsubli kami di balay. Katong palam ti karim, Nanang! Nagadumat ng tinoodles kada dilata di ti kusina. Ken, adda pa'y talo ka ba na bagas? Di ta agbisinen? Saan la day ta? Ado pa'y tigatas, kape, ken asukar. Tigatas, para kada kayo anak ko. Ha? Ti kape, para kada kami kininanang yo. Oh? Rumbar kami ita kininanang yo. Tayong kami man makichinda iti naimas asidaan tayo. Takayat ko, naragsak tayo ang hagsasango. Lakay. Saan matkat anas kan anaimas ti si datayo tapno naragsak tayong agsasango. Wen, amok day ta, bakit? Kakaiso na nga dakwartak. Di agsida tayo may itinaimas. Sige, tatang! In kayo nga roden makichenda, tatang. Ay na, Ricardo, agyaman na ka. Agyaman na ka nalawlawagan matlangan tapanunot mo. Kuna ni Mang Douglas, naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Kat mamatiak iti dayta. Iso ang nagbalbaliw akon. Nasalukag ak itan, tapno ditay agbisin. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok ita nga istorya, anaadaw iti pagsasao ako nana. Naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itingkay panang tarabay.